Lacho ikwizo libhengeza ukufika kwethu siliqele liphala phambili Ekhaya Jikelele. Ombukeli masiphinde siphotise sibulise kumakhaya ngamakhaya kwiindawo ngendawo sithi chos. Kwiyureke yokuqala khange sidlale tuna ntsana sikalele kwavakala sithulula amanqaku aliqela quka umba wokwehliswa kocimicimi wombane ukusuka kwisigaba sesithandathu ukufundiswa kwabantu malunga nokusetyenziswa kwemilambo kwiphondo laseRhawutini ngabenkolo ngenkolo. Saphinde ke mbukeli sathi thaca umba wokuphehlelelwa kwamaphulo okhuseleko ezindleleni bekukuninzi mbukeli ndiqinisekile nawo apho ekhaya isisigcwele kodwa ke hlisa njengamanzi kuba kusekuninzi kuba ngoku singena kwiyure yethu yesibini kwaye ke hlala nathi ukuze ukhongozele xa siqhubeka sikuphakela ngeli xesha lesidlo sakusasa breakfast ngamangesi nokuba ke ekhaya apho ubusilelwe isitutu semfe ungaxhalabi imbukeli ngoba siza kuwe sithe qhiwu isimuncumuncu mazikhale njimlo ukholo saka lubisi umahlongothi mayikhale ngempela makholi ihora lesibilikile silidikadika yombukeli igama lohlelo Ekhaya Jikelele kanti elami igama njengomethuli wohlelo ngunoxolo wakwamwali ihewe mbukeli omunye ke uthi wayefonela isithanda sakhe okwakumele phele ukuthi size ekhaya kubo sokhipha amalobolo hayi uyafona kugela uthi baby nikuphi ningabi late bo omalume phela bazonihlawulisa ulaphenduliso kalathi hayi we baby indaba endala le amalobola isekho omalume kuyimanje bangikhethisa imoto slide dealership usethatha imali yothenga imoto ulidiwe kodwa ekhaya kuthi uyolobola legend mbulisi kakhulu ukuthi sihlanganyele kanye nawe la Ekhaya Jikelele njengoba sesingene ehoreni lethu lesibili ake sibheke ihamba phambili. Sifikelele siphelweni namhlanje sivumelwano sethutyana sokubeka phansi izigalo kwimfazwe eqhuba phakathi kwelizwe lakwaSirayeli neHamas. Hey, singambiza no chup. You know what it is ngubixhosa lona hlala ubukele Ekhaya Jikelele from Monday to Friday sikuphathele zemidlalo, entertainment and current affairs. Ungaphoswa. Awukwazi nangenene mbukeli into yokuba uphoswe masihlabele mgama novimba wethu kanti sifikelele siphelweni namhlanje isivumelwano sethutyana sokubeka phansi izigalo kwimfazwe eqhuba phakathi kwelizwe lakwaSirayeli kunye neHamas nekulindeleke senyenyiswe okanye sinwenwiswe kusenjalo umbutho wesisa iRed Cross uqinisekisile ngokukhululwa kweqela lesithathu kuthinjo lwaseGaza. iHamas sikhulule amaSirayeli ali-13 esithathu sabemi baseThailand nomntu omnye ongowaseRussia kanti ngosuku lwesithathu iSirayeli iphinde yakhulula abemi basePalestina abayi-39 phantsi kwesivumelwano sexeshana. Eli qela liquka amanina amathandathu nabantu abatsha baselula abayi-33. Ukucisha kongakagesi kulindeleke ukuthi kuhlale esigabeni sesithathu nesesine kuze kube impela sonto. iEskom yehlisele ukucisha konga esigabeni sesithathu ngehora lesihlanu namuhla ekseni uzobeke usubuyiselwa kwesesine kusukela ngehora lesine namuhla ntambama. Lolu hlelo kulindeleke ukuthi liqhubeke kuze kube ulwesine okungenani. Umphathiswa wezothutho usindisiwe Chikunga uphehlelele iphulo lokhuseleko ezindleleni lwexesha leholide. Umphathiswa uthi iphondo ngalinye linikwe umsebenzi wokunciphisa ukubhubha kwabantu kwiindlela. Uhulumeni wase-Eastern Cape uhlele ukusebenzisa isigidi samarandi entabankulu ngaphansi kwey'nhlelo zokuvuselelwa kwamadolobha amancane kulesi yasifundazwe. Undunankulu Oscar Mabuyane uthi lolu hlelo lukhombisa ukuthela izithelo ezinhle malungana nokusimamisa umnotho ey'ndaweni zasemakhaya. Uhulumende wephondo uthi ukuvuselelwa kabusha kwedolobha ezazifudula zingaphansi kwephandle elasaziwa ngeTranskei kuzawuzisa amathuba emisebenzi
kukwaphuhlisana zakhono kubantu abatsha. Zinkonzo ezihambisana nenkqubo yethu yokunyusa amandla emali ephondo. Uminister okanye uMEC wemali bethetha loo nto izolo uba le nto yenye yento funeka siyiqwalasele ukuba siqinisekise uba siyinyusa njani na irevenue yeprovince. Abantu abatsha bangaqeshwanga bayaxhamla kwiinkqubo ezikumila nje. Izawuphinda isincedise kakhulu amathuba omsebenzi amaxesha amaninzi if afuna ilicense mhlawumbi ube nayo lo grade 12 but kufuneka uba iba nelicense ube unganayo, so izawusincedisa kakhulu. Siyabulela ngelithuba. Ndonwabe kakhulu ngale program because it will change my life since ndiqhamuka from a disadvantaged background, so I believe izawukwazi uba ndibambe phana phaya ndikwazi ukusave imali for uba ndikwazi uqhubeka ndiye esikolweni. Iinkokheli zasekuhlaleni zithi iinzame zokuguqula imeko yezoqoqosho nentlalo ziyaziguquka kancinci kancinci, nanjengoko ngoku kulo mmandla kuzokwakhiwa ikoleji ezawukwazi ukujongana nezolimo neenkqubo zokuvelisa umya. Incedise nekomkhulu eli lalapha ekhaya elwandle olubomvu likwazi uba nendawo yoba libe neofisi zalo, libe nendawo neyokungenela ii-community meetings njengoba sibona le holo enkulu elapha. Ithetha ukuthi ke ngosizama ukuncedisana nabantu. Abahlali bathi ukwakhiwa kwesibhedlela isiphethu kwenze imeko yabantu bakwazi ukufikelela kwiinkonzo zezempilo eziphucukileyo nanjengoko besoloko behamba imigama emide. Ngokwezi offices ezikhona apha zii-offices ezizokuba ngamangenelela kwiingxaki ezikhona apha ekuhlaleni, ingakumbi imicimbi echaphazela u-social development, imicimbi echaphazela u-home affairs, imicimbi echaphazela isipolisa, imicimbi echaphazela u-agriculture and rural development. Inkulumbuso yephondo laseMpuma Koloni ithi kungoku nje amajoni omkhosi okhuselo lizwe loMzantsi Afrika asathe gqolo eqhubeka ukokha iibhlorho ezilalini khona ukuze abantu bakwazi ukufikelela kwiinkonzo zikarhulumente. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eNtabankulu. Njengoba izwe libheke esikhathini samaholide okuphela konyaka, iphathimandla eminyangweni ezokuthutha ikhathazekile ngendlela abashayeli abayiphatha ngayo uma ngabe sekuyilesi sikhathi. Ngaleyo ndlela ke iphathimandla zithi zizoqina izinhlelo zokuqinisa ezokuphepha emgwaqeni. Iphondo laseGauteng lelinye lamaphonda nengozi ezininzi kweli. We are deploying personnel and technologies across the country, especially in high-risk accident-prone areas, to prevent incidents and accidents by ensuring all road users that they are safer on our roads. Nanjengoko kulindeleke ukuba unyuke umthamo wezithuthi ezindleleni, amagosa ezendlela aza kunyusa umxakatho kweli xesha leziyunguma eqinisekisa ukhuseleko ezindleleni. Aceba ukucutha inani labantu abaginywa zingozi nebeli ku-1560 kulo nyaka uphelileyo ngesiqingatha. It is for this reason that we have given each province a target to achieve in this festive season, to ensure that we can move our country on a solid trajectory towards the attainment of the 2030 target of having road fatalities. Iphondo laseGauteng, KwaZulu-Natal, iMpuma Koloni, iNtshona Koloni, iLimpopo neMpumalanga ngawona maphondo nabaqhuba bathe gqolo besophula imithetho yendlela, kwaye lamaphondo aza kunikwa inqwalasela ngeli xesha kwiinzame zokusindisa imiphefumlo. We must pass the law to ensure that as soon as you drive a car, you must not taste alcohol. We can't allow people to drive drunk in our streets and kill people in our roads. Ukanti amagosa ezendlela wazukuveza zinyo ngakwabo bathe gqolo besophula imithetho yendlela. It's going to be the coastal area. It's going to be everybody going heading north in terms of the Bushbuck Reach and all these other issues. So we'll be dealing even at the borders. So what is going to be very important, all the major national arteries, we're going to be there, stationed there, dealing decisively with the elements that we have spoken to. Kulo nyaka uphelileyo ingozi zendlela ngexesha leziyunguma zeChristmas zehle zisuka ku-1395 zayokutsho ku-1299, ngelixa inani labantu abaphulukene nemiphefumlo yabo ezindleleni lehle lisuka ku-1808 layokutsho ku-1560. Kungoku nje kwenziwa inzame zokucutha ngesiqingatha elinani.
Inkulu baphathiswa yaseMpumalanga uRefilwe Mchweni Tsipane umemelele kumagosa onyanzeliso mthetho enze nangakumbi ukukhusela abahlali ngexesha leziyunguma. Phethelele iphulo lokhuseleko ngexesha leziyunguma eMiddleburg epheleka ke ngumkomishana wamapolisa kwiphondo uSimakelenga Manamela namanye ke amagosa karhulumente. Umchweni Tsipane uthi amapolisa aza kuthi chithisa ngeli xesha. Nanjengoko unyaka ugekelela ekupheleni aza kuthanda kubonakala ndawo zonke amagosa onyanzeliso mthetho okungokutsho kwenkulu baphathiswa yaseMpumalanga uRefilwe Mchweni Tsipane uthi bakwenza oku kugcina inkuseleko yakhe wonke ubani kuquka abakhenkethi ukwatyityembisele umnwe izaphula mthetho ezindleleni. We want to caution all our road users that we will be all over our roads. We've got about 11,170 policemen and women who are ready to take it up in our street to make sure that they protect our road users. Abahlali balamkele eliphulo. Thank you very much for this operation this occasion that is operating today. We are very much happy. Crime is so high here in Steve Tshwete. And we know that all the policies will be visible. Njengenxalenye yeliphulo kuza kutyelelwa indawo zentselo kungaphungiswanga. Liquor consumption is a problem in the province, and the taverns that we are having in the province is also contributing more on the issues of crime. Now we are saying to the legal tavern owners that they should be made aware of the precautions that they should be taking care with the people that are coming to consume alcohol. Umkomishinala uthi baza kuthawuziswa ingalo yomthetho abanini izindawo zentselo kenje bafunyaniswa bengawuthobeli umthetho. Umongameli we-ANC umnumzana Cyril Ramaphosa ukhokela iphulo le-ANC lokugaya inkxaso kwibala laseBhambana kumasipala wasejozini kumantla ephondo laKwaZulu-Natal. Ngenjongo ke echitha impelaveki egayela inkxaso yonyulo yonyaka ozayo, qela lakhe lilawulayo i-ANC. Kudlule isikhathi eside lenkinga yamanzi niloku niphila nayo. Futhi kwaba namapipe wayefanele ukuthi afakwe kwadlula almost 12 years lawo mapipe alele nje emgwaqweni. Kodwa manje soloku kwangena uComrade Senzo Mchunu. uComrade Senzo ngam appointa ukuthi abe ungqongqoshe wezamanzi. Uma ngikhuluma naye kwamangala wathi hayibo eyamanzi ngathi wena kuphela ozokwazi ukuthi uxazulule le ndaba yamanzi kulo lonke leli lase South Africa. Namanje uComrade Senzo uyawenza loyo msebenzi kusuka eLimpopo ukuya eWestern Cape ulungisa indaba yamanzi. Nala indaba yamanzi lapho ejozini dam uyayilungisa. That's why namhlanje singene emzini kababa uShongwe nomama uShongwe nomama uMathe ngawabona ngawamamehlo ukuthi ngempela amanzi afikile. Abaholi bamazwe ehlukene emhlabeni kulindeleke ukuthi bayohlanganisa amakhanda e-United Arab Emirates emaphethelweni alenyanga lapho kuzobe kubhungwa khona ngomthelela wokuguquguquka kwesimo sezulu emhlabeni. Ilizwekazi iAfrika lithe gqolo ukuzijula ijacu ekuqobisaneni nokuguquguquka kwemozulu kunjalo lisaxhoxeka. Umongameli weli uCyril Ramaphosa uza kuba eyinxalenye yenkokheli zamazwe kwingqungquthela yokuguquguquka kwemozulu eza kubanjelwa eUnited Arab Emirates. Umba otshisa ibunzi wenkxasomali kumazwe atsala nzima athwaxwela uguquguquko lwemozulu obizwa njenge-Loss and Damage Fund woba ngumongo weengxoxo. Abaphathiswa abanoxanduva ngokusingqongileyo banqobanise intloko eAbu Dhabi nalapho baze nesisombululo esiza kuqinisekisa ukuba kunegqiza eliza kujongana namanyathelo ale nkxasomali aza kuza nenguqu. Compensation for loss and damage is necessary, but
Equally important is prevention and financing for adaptation so that we can build climate resilience. Unobhala Jikelele wembumba yamazwe uAntonio Guterres uphokoze imbilini yakhe ngonyawo lonwabo kumanyathelo okuqobisana nokuguquguquka kwemozulu. The crucial aspect is the addiction to fossil fuels. So it's time to establish a clear phase down with a time limit. Ifuthe lelixa lesitshingitshane kummandla ongezantsi kwe-equator sele lisondele ngokukhawuleza. Amazwe angezantsi ayazilungiselela kwiimvula ezimandla ezivame ukukhokelela kwizikhukhula, enye yezimo zezulu ezayanyaniswa nokuguquguquka kwemozulu. Mbukeli okwamanje sekuyisikhathi sokuthi ke siphosa amehlo lapha esimeni sezulu. Uzokhumbula ukuthi sake saxoxisana nesangoma sezulu sethu lapha SABC umkhushulo kaMsimange owasitshela ukuthi ayi ishi isandlulele likhona kungcono kwaZulu Natal beliphela ngoLwesihlanu kodwa lapha eGauteng hayi lisasekhona. Mbukela ke sinje ke siphosa amehlo besibona ukuthi hey engabe umuntu uzophumulani nakathola ukuphola kancane. Nasi isimo sezulu. Siphinde sikomkele mbukeli bekhaya Jikelele. Sibonga kakhulu ngokuthi ke usahlanganyela kanye nathi. Kanti ke njengamanje sekuyisikhathi sokuthi ke sibheke ukuthi amaphephandaba athini wona. Ewe sijonga kanye eziphala phambili neziqhubekayo kumaphephandaba. Kanti ke mbukeli weEkhaya Jikelele sizawuqala ngayo iSunday Times. Uma singena kulesi sigaba samaphephandaba namhlanje sivula ngephephandaba iSunday Times. Lapho ke kunodaba khona olubalulekile olukhuluma ngokuthi construction mafia threatens top city of Cape Town officials. Nangelomlisa ombonayo umbukeli lapha ngaphandle kwephephandaba kukholakala ke ukuthi ke kunemizamo ayenzayo ukusongela iphathimandla emkhandlweni idolobha waseKapa kwazise phela uze naye bamsikele ijuphana uma kukhishwa imisebenzi yamathenda okwakha inhlelo ezahlukahlukene. Zibukeka zanda ke mbukeli igameko zokuthi la eNingizimu Afrika kusetshenziswe iphathimandla yilabo bantu abasuke beyimisela ukuthi bahlomule ngenkani. Kanti ke mbukeli oku ke kuyachaphazela kakhulu singatsho iziseko ezingundoqo. Kanti ke urhulumente ubile soma ezama ukulwa eziziganeko ziloluhlobo nezibonakala zisanda. Kanti ke mbukeli mvanje ke kwaphehlelelwa inkqubo ethi enough is enough apho ke kuvulelwe umnxeba kawonke wonke ukuze abantu abanolwazi ngalomba bakwazi into okubana baxelele amagosa. Kanti ke mbukeli uma ngabe ke siya phambili singena ephephandabeni iCity Press kunodaba ke khona kwiCity Press onesihloko esithi Mama Joy's Joyful Love. Indaba ezimnandi ke lezi zokuthi phela kusekhona abantu abayitholela uthando eindaweni ezahlukahlukene. Wembukeli mangaxoxela nje siqale kanjani le ndaba uzokhumbula phela ukuthi iNingizimu Afrika ebholeni lombhoxo amabhokobhoko asanda kuqopha umlando ngesikhathi enqoba indebe yomhlaba eParis eFrance ihlandla lesine futhi kwabe eqala ngawo ukuthi kavikele isicoco sendebe yomhlaba.
Uyamazi-ke umama Joy ngokuba umlandeli phela wokuqina wezemidlalo kuleli. Wayekhona-ke naye laphana eFrance eyokweseka amabhokobhoko njengomlandeli. Hayi umama Joy uthe efika lapha wasimela kahle siyizwe. Waphinde futhi wazimela kahle-ke naye ngoba phela ufike wayitholela ulove. Siyambonga-ke nokuthi phela-ke amele isizwe-ke njengomlandeli. Kuhle mbukela uma ngabe-ke izinto ezinhle ezehlela abantu abawusizo emphakathini. Makholi? Kuhle kakhulu yazi omnye waphefumula lapha kumakhasi ka-X athi hayibo mama Joy siyakuthuma sithi ye-France yoxhasa ibhola wena uza nomuntu human being iphila kananjalo kanti-ke mbukeli nathi apha ekhaya jikelele sithi wuntshu siyavuyisana kakhulu naye umama Joy yeza ukuba nelinqaku elandelayo linento yokwenza nezemidlalo. Isihloko sithi-ke abadlali beMelody Sundowns baza kuzuza kwisixamali sezigidi ezisibhozo zerandi ngenxa yomsebenzi weliqela oncomekayo. Sikwavuyisana nabo kaloku kuba basebenze nzima mbukeli beqinisekisa ukuba ibhola ekhatywayo eMzantsi Afrika iyahlonitshwa kwihlabathi liphela. Ngenene mbukeli nakubeni zikhona izinto ezimbi ezenzekayo kodwa noko xa sijonge zemidlalo siba nochulumanco. Kanti-ke uma ngabe-ke sesiphetha mbukeli kunodaba nje obuhlungu lwenzeke lapha esifundazweni-ke iKwaZulu Natal njengoba lisho iphephandaba-ke ukuthi kunomuntu osemdala obesesigabeni sokuba ugogo kuthiwa-ke udlwenguliwe washona. Ayi mbukeli lubuhlungu kakhulu lolu daba. Kwazise phela siyazi ukuthi-ke abantu besifazane baphila kabuhlungu kakhulu lapha eNingizimu Afrika ngenxa yokuhlukunyezwa kwabo. Kwaze labuhlungu-ke lolu daba lokushona kagogo odlwenguliwe. Umakhulu kodwa sendisho isibindi usithathaphi esokuba ubone umuntu uyambona ukuthi ungumakhulu. In fact nabani na akekho umuntu oselungelweni lokuba adlengulwe kodwa umakhulu uzawuthi kutheni. Ngenene ikhona inkqubo yengqondo efuneke yenzisiwe emadodeni kube ezinye zezinto you question into bana ngaphambi kokuba wenza nantoni na uphethe umpu uphethe ntoni uyenza njani lonto komnye umuntu. Awunayo wena umama awunayo umakhulu. Yeah. Hayi kodwa masiyeke makholi-ke lezo ezibhlungu-ke ngifuna mina lolu daba lika-Mama Joy. Ngambona esephethe lapha esebuya koshopha umuntu wakhe wayesemthengelwa ngena kwesinye seyitolo eyihamba phambili eyibiza kakhulu ixabiso wamthengela something. And sezinto ezifunekayo kaloku kandathi je I think wayengamvezanga wonke kwakusavele nje isikhumba ndathi ezi ayisosikhumba salapha ekhaya ezi sisikhumba zaphesheya sabe sinoboya sithe wamreveala ke nyani kwacasiba hayi ngumlungu waphaphesheya. But kuhle kakhulu yazi xa kuthethwa ngento zothando kuthiwa mhlambe umuntu wakho ukhona noma uphi nyamezela ungamfumana phesheya. Cabanga Mama Joy nomthole le France ingabe sebezoshayana manje long distance relationship. Kaloku uzabane yangapha nangapha benza ii-bricks ethizeni. Engabe athi namaxabiso endizamshini ke sana. Hayi kaloku yazi uthando xa uthando lukhona nendlela izawuvela. Imali usazobala imali ukuthi ini ndathini awuva noba wenza ntoni awuchitha imali uchitha kulo umthandayo. Andisho uyayiqonda loo nto nawe. Uyayiqonda. Ndiyiqondela phila. Andiyiqonde. Uyayiqonda kaloku into yobana imali xa kusemathandweni iza nje lula uba ufuna ntoni Mama Joy athi Mama Joy kumnandi shem kumnandi and ndiyacinga ntona mhlambe bekulixesha elingakanani ngabe besingle ngaphambili before afumane umnomzana. Hayi lokho ke singakwazi akaza share kuMama Joy akazaxoxa azafike la. Kusho ukuthi ifikelele endaweni kwaba ushare kaloku awuvela uqhale noba ngibani. Kusho ukuthi le ifike endaweni. Yakhumbula last week besikhuluma ngodaba olutrendayo likaShoma Jozi ne Sparkling Happies. Ke mntase sekunabantu ke asebe nze ihappy efana neyakhe naye bafaka kodwa ayifani exactly naye sebeyayimarket. So sekunaleyo nkulumo yokuthi hayibo manje uba nowenza omunye kanjani ngoba ibona ke leyo I think ngcono if uzile nento okay fine siza acknowledge sithi you are a trendsetter but awunokwazi ulawula into bana abantu mabathini kodwa ke ndiyacinga kule mba wo licensing no copyright xa uthi hey leni brand ize nami itheni mhlawumbe ungihamba lo mgaqo but abeMzantsi Afrika once way trendsetter sayibona into sayithanda sizawuyenza siyilandele njenganami ngiyazifuna kulo December. Uzoyifaka na? Yes. Bazokubona nje babukele basekhaya jikelele uqhakaza ugreen ekhaya. Green. Ingani imbalabala phela. No maybe not green mhlambe singakekela sidlale pha ku blonde. Okay. I know ziyasha.
Hey, ake sishaye recap umbukeli nje ke simxoxele ngeindaba esesixoxile kusukela ehoreni ledlule kuze kube manje. Ngiyakhumbula ukuthi sike saqala ngoRobert Mulawuthi esikhulume naye mayelana ke neindaba zokuthi zihanda igameko zalapha nemfuleni koJuski River lapha esibona khona abantu ke belahlekelwa impilo yabo ngenxa ukuthi basuke bekhona bogeza bese bethathwa amanzi. Esho ukuthi cha ukhona umkhankaso sebenawo wokukhuluma nezinyanga kanye nezangoma nabathandazi njalo njalo ukuthi yiziphi indlela ezisafe neziphephile zokuthi ke mangabe bethatha uhambo oluyemfuleni ukuthi ke kuyogezwa. Nje ndamvesisha into bana ziye ziqhaphake kakhulu iziganeko ezibumila kunje ingakumbi xa sikweli xesha lonyaka kuba kulapha abantu umuntu uyaqonda ba hey ndiwelela ku2024 okanye kunyaka omtsha andithi ndiwela ndibe ndihlambile nditheni ndigeziwe but considering i-weather conditions especially xa singena kule season zibambi kakhulu so inhle kakhulu into abathe bayenza babaqokelela babahlala phansi because yonke izinto zoniwa ngendaba ukuthi abantu baswela ntoni ulwazi ake bona bengosoxakeka abangxamisekileyo bazawuthela untwini masihlaleni phansi sinixelele into okubana into ethile ihamba kanje nakanje ukuze nabo mhlambe omnye umuntu kuba kakhulu xa kujonga kwizinto zomoya abantu balandela umoya kuphela bangazibaziyeke ezinye into esecaleni ezibalulekileyo abenoziconsiderisha kube ngathi ngoku bahamba nje bevale amehlo so lihle kakhulu iphulo elenziwe izinkonzo ezikaxakeka siyathemba into bana noluntu lufundiswe nalo lumamele hayi ke makholo kwamanje nawe imbukela ke sindike equnga seyitolo sizobuya emva komzuzwana.